Bwana asifiwe. Ndagushima Yesu waje wangiriye imbabazi. Ogesheje ibyaha zanje ayo maraso. Ndagushima Yesu waje wangiriye imbabazi. Ogesheje ibyaha zanje ayo maraso yawe. Takindi cyabashakayo gukuraho ibyaha no gucungura ndagushima Yesu haleluya wangiriye imbabazi. Ogesheje ibyaha zanje ayo maraso. Haleluya. Abaganda banabuza rulema bano bashagahahe bamugenda hahi bana bashuvya bashaga mu kihugo wobahima bekihugo. Abaganda banabuza rulema bano bashaga hahi bamugenda hahi bana bashuvya bashaga mu kihugo wobahima muyegerere bakunda bitu muyegerere bakunda muyegerere mweshi atukuzwe Yesu. Haleluya. Nari navuze ko ariyo ntangiriraho ariko utundi turaza. Ariko iyo ngeze mu mwanya wo kwegereza abashitsi zanumva hari umugabo mwakaza utubwira ruguru ngo tuzatwiyegereza abashitsi inyana zonze nimugoroba. Icyo kintu abantu bakaza baha agaciro inyana zonze abantu bagakubitwa ngo inkazonkeje mwagiye. Ariko iyo twatwiyegereza abashitsi ngo inyana zikonza byasaga nkaho hari igikorwa cya rusi yindi mirimo yose yabaye mu mugoroba muri quartier. Atukuzwe Yesu. Zene tulina bushambale kubona bakundwa benshi bari hano. Zene
zenewe Zene tulina ubushambane kubona mwehe zenewe tulina ubushambane bakundwa biwe ayiwe muyegerere twabayegereza mu izina rya Yesu barya muyegerere barya twabayegereza mu izina rya Yesu barya ayiwe muyegerere barya twabayegereza kandi kera kwari kwabaye. Amen. Yesu. Hallelujah. Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Gusenga kwanje kukugereho manurama horo yanje nagukene kumangana nijoro mu bihe byose umbe gusenga
dusaba Imana iguha umugisha wayo kuko umugisha Imana itanga ntabwo ubaho umubabaro ahubwo uduhesha imbaraga zihesha ibibazo n'intambara tugenda duhura nazo. Ushobora kugushoboza muri ubu buzima uretse Kristo Yesu. Haleluya. Haleluya. Mbere ya byose turashima Imana kuko yatugiriye neza twese abangana gutya tukaba twageze ahantu. Imana ihabwa icubahiro. Ntabwo ari kubw'imbaraga zacu ahubwo n'Imana ije bikora bigakunda. Amen. Imana ishimwe. Ko ndumva umunezero mu mutima waje mwinshi cyane. None ndabasaba ngo munshigikire muri haleluya ngiye gutanga. Ndangiza dukomeze. Haleluya. 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 Turongera kandi. Ndimo ndayumva. Haleluya. 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 Amen. Ndashima Imana kuko yangiriye ubuntu bwayo nk'abamagaze imbere yayo ngiye kuvuga ijambo ryayo. Kuvuga ijambo ry'Imana birakomeye cyane. Amen. Mbere ntaravuga kuri iryo jambo mpaje kuvuga ndashimira itorero ryangiriye icyizere na Kristo Yesu wampamije muri bo kugira ngo bantore. Amen. Kuko mu by'ukuri mu bigaragara ndacyari mutoya ariko ijambo ry'Imana zaravuga ngo n'umwana mutoya uzi gusenga Imana izimwemera. Haleluya. Ndagerageza tujanirane kubera ko ndimo ndumva umunezero mwinshi. Imana ifashe ngende gahoro kugira ngo mwumve ibyo nateguye. Amen. Amen. Nemze ngo ndashima Imana kubera kuko yangiriye icyizere kugira ngo mvuge ijambo ryayo. Mvuga yuko ijambo ry'Imana rikomeye. Amen. Uburyo ijambo ry'Imana rikomeye nuko twese twicaye hano turiho kubw'ijambo ry'Imana gusa yavuze kubw'ubuzima bwacu. Amen. Iyo dusomye mu itangiriro rimwe kuri rimwe Bibiliya ivuga ngo Imana iravuga ngo tureme. Timwumva ko ari rya jambo ryakoreshejwe. Mu by'ukuri mu bigaragara jewe ntago mfite ububasha bwo kubasha kuvuga iryo jambo Imana ikoresha ibintu bikaremeka kubwanje jewe. Amen. Habe n'umubyeyi wanje agize ngo abifashemo ntabwo byo ukunda. Amen. Ariko kubera kuko twahawe umufasha ari wo Mwuka Wera, Bibiliya ivuga ngo uwo naza muri mwe azogira gute? Azobagira abagabo bo kumpamya. Iyudeya muvi Yudeya muji Samariya. Yudeya gani wanyu jega navuye iwacu. Amen. Amen. Ni Samariya kugeza ku mpera z'isi. Amen. Nukuvuga ko iryo jambo rirakomeye kugira ngo nje ndivuge. Ariko mutegere ico Mwuka Wera agiye kuvuga. Siye mugiye kuvuga. Oya. Ni Mwuka Wera. Ngiye kuvuga ibyahumetswe byera ibyo ngiye kubabwira. Amen.
kandi ibyo ngibyo nibyo biza bibasha guhindura umuntu bikamugira undi muntu utandukanye n'uwo twebwe tuza turebesha amaso y'umubiri. Amen, amen, haleluya, haleluya. Hagira umuntu unsomera mu gitabo cy'Abafilipi 2:3. Nimba ari ufite Bibiliya ijambo ry'Imana n'ufite Bibiliya yera badufasha bakadusomera. Ego ugende gahoro gahoro. Ntimukagire icyo mukora kwirema ibice, kwigira ibice muri make, cyangwa kwihindura ukundi kuntu kutari uko umeze, ahubwo muce bugufi mu mitima. Umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Urongera usubiremo. Nimba ufite nta kibazo. Ntimukagire impamvu ituma mukora ibintu bituma mwishira hejuru cyangwa kwikuza. Niko kwishira hejuru, mbese hejuru y'abandi. Ahubwo muje mwiyoroshya. Ahubwo tujye tworoha. Umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Umuntu wese yibwire ko ari munsi ya mugenzi we. Ko birumvikana neza cyane cyane. Ntimukagire ikintu mukora kubwo kugira ngo wishire hejuru. Ntihakagire ikintu ukora gituma ufatwa uko utari. Amen. Ko turavuga hejuru y'imbaraga z'umuntu wemeye Kristo. Amen, amen, amen. Imbaraga ziri mu muntu wemeye Kristo izo turimo turavugaho. Haleluya, haleluya, haleluya. Ntihagagire umuntu ukora ikintu gituma aba uko atari. Kora igisa n'ukuri. Amen. Noneho twibaze ntese uwo muntu ameze ati? Mwibuke yuko ntago ndimo ndaganira n'abantu bose bari hano. Oya, ko ndaganira n'umuntu ku giti cye. Kuko buri muntu wese afite umwihariko we ku Mana. Amen. Nukuvuga yuko Imana ije kurema, iyo dusomye mu Itangiriro 1:27 Bibiliya zitubwira ngo tureme umuntu usa natwe. Apana abantu, tureme umuntu usa natwe ufite ishusho yacu. Amen. Nukuvuga yuko Imana irema yaremye umuntu umwe. Uwo muntu umwe yagiye akomokamo aba bantu bose, namwe muri hano n'abandi. Ariko intego y'Imana kwari ukugira ngo ibane n'umuntu umwe. Amen. Bibiliya nimba ivuga ngo buri vi rizipfukamira, bisobanuye iki? Ni ukuvuga yuko ntawe uzujana n'undi. Murashobora gushorerana ariko ntimwokwinjirana. Niko bimeze. Amen. Nukuvuga yuko umubyeyi wanje nimba ari umushumba ushumbye, namwe bashumbye, ntago afite ubasha bwo kubasha kunyinjiza mu bwami bw'Imana. Ntibishoboka. Yahawe inshingano zo kugira ngo abwirize uwizera uwo mwana ngo niwe uhabwa ubwo bugingo. Naho ngo utamufite already kera yamaze gucibwaho iteka. Amen, amen. Nukuvuga ko buri muntu wese uri hano ufite inshingano wahawe kubera ko ukuri umwihariko imbere ya Kristo.
Amen. Haleluya. Haleluya. Igikorwa Imana yakoze ku buzima bwawe kwari ukugira ngo nawe ukore, kubera ko yakoze ku bwawe. Amen. Haleluya. Haleluya. Turimo turumvikana neza. Bibiliya yatubwiye ngo ntimwifate uko mutari. Amen. Amen. Kubaho dushitse muri Kristo Yesu nuko turenga ubuzima tubayemo, ahubwo tugatumbira icyo Kristo Yesu yakoze ku buzima bwacu, akaba ari cyo gituma tugira umutwaro muri twe wo gukora, kubera kuko Kristo Yesu yakoze muri twe. Amen. Haleluya. Haleluya. Ntabwo dufite imbaraga muri twe zishobora kwemeza abantu kwemera icyo bari cyo muri Kristo. Amen. Ariko imbaraga ziri muri Kristo Yesu zifite imbaraga zo kutwemeza natwe tukemeza abandi. Ubwo ni inshingano zawe naje nizanje. Amen. Haleluya. Turi kumwe. Haleluya. 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 Twahawe umuhamagaro kubera kuko twahamagawe. Amen. Ndagira ngo iki giterane impamvu kiduhuje ni ukugira ngo baheze abantu inshingano. Amen. Buri muntu wese uri hano Kristo Yesu yamuhaye inshingano. Amen. Amen. Yesu yarabanje kwanza arakwishingira, amare kukwishingira umare gutsinda aguha inshingano zo gukora. Amen. Haleluya. Haleluya. Umuntu we nta mpamvu yobona ashingiraho yo kugira ngo agire icyo ashinga mu bantu, tibishoboka. Ahubwo Kristo Yesu yabaye ishingiro ry'uko ubuzima bwawe buriho, utanga n'ubuzima mu bandi. Amen. Turimo turavuga hejuru y'imbaraga z'abari muri Kristo Yesu. Amen. Haleluya. 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 Tugomba kurenga urwego rwo kuba twarakijijwe tugakiza, kubera kuko dufite ubwo bubasha muri Kristo Yesu. Haleluya. Yesu Kristo yaravuze ngo nimunyizera muzakora ibirenze ibyo nakoze. Amen. Kubera iki tudakiza abagwayi? Nukubera kuko za mbaraga ntago turazizera, gusa twaremeye ariko nitwahindukiye. Amen. Hariho steps z'umukristo. Amen. Hari ukurenga kuba nemeye Kristo ahubwo ngahindukira kemera guhindurwa nawe. Amen. Haleluya. Bibiliya igitubwira ngo kubw'intege nke za kamere yacu ntacyo dushobora gukora ngo kinezeze Imana. Ni ukuvuga ko umuntu wese utari aho Imana yamuhamagariye kuba, tari mu nzira yakagombye kubamo. Ibyo ntibyumvikana. Yataye umurongo muri make. Ariko se niki kiza kidufasha kugira ngo tubashe kumenya aho tugomba guhagarara naho tugomba gutsindira? Nukubasha kumenya za mbaraga zirenze ibyo twebwe dutekereza n'ibyo twibwira. Amen. Biza bihinduka gute? Bibera he? Nukuvuga ko mu mitekerereze yacu n'imivugire yacu bizabisa. Iyo turiho tudafite ijambo rya Kristo muri twe, imitekerereze yacu bipfuye, n'ibyo tuvuga nabyo ntacyo biba bivuye. Muri make ntibiba bisobanutse mu bantu. Amen. Noneho kugira ngo imitekerereze yacu ivugurugwe ise nuko Kristo Yesu ashaka ko dusa, nuko duhindukira. Amen.
tukaba mu buzima bwo gushaka kumenya icyo Imana ishaka ko dukora muri iki gihe. Amen. Jya nkunda kubwira abantu nkababwira ngo abantu dukunda kwibesha tukavuga ngo nzakora iki kintu muri iki gihe. Ni ukuvuga ko Imana ishiraho igihe yahereye ku masegonda, abaho hajaho umunota, umunota uvaho hajaho isaha, isaha ivuyeho hajaho umunsi. Ni ukuvuga ko uburyo Imana yaduhaye igihe izitubarira muri ya 24 hours cyangwa se muri ya masaha 28 cyangwa ya masaha 28 niho Imana izirebera. Kubera kuko kugira ngo ugire ikintu ugeraho mu myaka 5 nuko ugomba kunyura muri ya masaha 28. Nimba ntacu uri murakora muri ya masaha 28 atuma usabana n'Imana, tugategereze muri future ko hari impinduka zizoba, ntibishoboka. Amen. 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 Uburyo tumenya izo mbaraga z'Imana ziri muri twe nuko tumenya kujera cagihe neza tukagikoresha uko Imana yakigenye. Amen. Hallelujah. Wewe uri murabikora hiki? Hari umuhamagara Imana iguhamagarira gukora. Hari aho ugomba kuba utaragera. Urashobora kuba hura ari heza, ariko hari ahandi heza kurutaho. Kuko Bibiliya zitubwira ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi. Amen. Igituma tuva mu bwiza tuja mu bundi biba bisobanuye yuko n'ubuzima tubamo habamo ibibi. Amen. Ni wewe ufite amahitamo yo guhitamo kuba muri bwa buzima bwiza wagenewe, cyangwa se guhora wibaza mu buzima bwawe bwa buri munsi. Kuko Yesu Kristo niwe gisubizo cyonyine kiza mu buzima bwacu, kigahindura ubuzima tubayemo bugahinduka ubw'amashimwe. Amen. Hallelujah. Nimba twaremeye koko tukemera gukurikira Yesu Kristo, ni ngombwa ko duhindukira tukemera kuyoborwa nawe. Hallelujah. Kubera kuko ntacyo dushobora gukora ubwacu tudafite izo mbaraga z'Imana. Hallelujah. Ntabwo dushobora gusa n'Imana tutarabo mu muryango wayo. Hallelujah. Ni ngombwa yuko twiga tukamenya icyo twemeye icyo ari cyo. Nyuma yo kwemera tukemera guhindurwa. Kubera iki? Kubera kuko ubuzima tubayemo tubaye mu isi y'umwijima. Amen. Ntabwo abantu bazashaka intege nke, turazihorana. Siko bimeze. Intege nke ntiho zishaka, uku twese zidutuyemo. Twese tugizwe n'intege nke tudafite umwuka wera. Niko bimeze. Ntawe uzi ushaka intege nke, ntawe uzi ukenera kuba umunebwe. Ni ukuvuga ko iyo udashatse Imana ni ibintu byikora kuba umunebwe, kuko niko tumeze. Niyo mpamvu tugomba guhindukira tukumva icyo Imana iduhamagarira kubaco, kugira ngo ari cyo dukurikira. Hallelujah. Amen. Tugomba kumenya yuko turi abantu badasanzwe batuye mu isi isanzwe. Ibo kuba mu ntege nke abapagani bazumva ari ibintu bisanzwe, akama yumva ni ibintu byoshikira buri muntu wese. N'intege nke akagerageza kuzidefanda akavuga ngo izi ni intege nke zanje. Ariko twebwe tugomba kumenya yuko turi abantu badasanzwe batuye mu basanzwe. Dutuye mu isi ibigaragara yuko nyine ibintu byose ari nomo bisanzwe, ariko turi abantu badasanzwe. Hallelujah.
wari uzi ko uri umuntu udasanzwe? Haleluya. Kugira ngo rero ya shusho yacu nyayo y'abantu badasanzwe igaragare muri ba bandi basanzwe, nuko duhinduka. Amen. Kubera kuko dufite kamere kandi ntizikizwa. Umuntu barinda bamushira mu butaka kamere itarakizwa, niko bimeze. Ariko umunsi ku wundi Mwuka Wera ajya duhishurirwa, akatwigisha, akatwemeza, akatwereka inzira tugomba kubamo. Amen. Nimba ukeneye kugaragaza yuko uri umuntu udasanzwe, ni ngombwa yuko wemera guhindukira, ugasiga bya bindi byose muri ya masaha 28 bituma utegera Imana uko wakagombye kuyegera, ugasoma ijambo rirema. Amen. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Abafilipi iri jambo, arababwira ngo ntimukifate uko mutari. Amen. Ntimukifate uko mutari. Imana yaturemye turi umwuzuro muri Kristo Yesu, hari intego yuzuye y'ubuzima bwacu. Kuko mbere yuko Imana irema yabanje kurema ibintu byose, imare kubirema ibona kurema umuntu. Nukubera ko Imana yaremye umuntu nyuma y'ibindi byose, nuko Imana yashakaga kumuha inshingano. Amen. Abayobozi bacu murabyumva, ntabwo mwari kudushumbaga tudahari, niko bimeze. Haleluya. Haleluya. Ariko tugomba guca bugufi, kuko Kristo Yesu yemeye gusiga ubwiza yari afite mu ijuru, araza aritanga kugira ngo aducungure. Yaciye bugufi, siko bimeze? Yasize ubwiza n'icubahiro yari afite, araza kubwo kugira ngo aducungure. Uko gucungurwa kugomba kuba gufite icyo kumaze mu buzima bwawe, hakagaragara n'impinduka. Amen. Haleluya. Haleluya. Yesu ahimbazwe. Ijambo ry'Imana rituganze. Imana imumugisha cyane. Uzuririmba ma? Ubona aririmba? Hanze uhagarare hano. Uyu mwana aranejeje cyane. Amen. Nafite n'amagambo akomeye abantu bakuru. Imana igumugisha. Mugenzi wawe witwa nde? Grangwe nani? Kandi mubyihanganire, nta rusaku ruhari. Turageza saa 2 pastor turamuha umwanya uhagije atubwiriza ijambo ry'Imana. Ntidusubira kuririmba, nshaka turekura gusubira kuririmba. Ariko mureke aba nabo nabashitsi. Tegeza abantu bateze indege bakava mu Buhorande. Mama ukera ko numva ngo se ngo kuriya. Oyaye. Nabo kuriya ni n'urugingo rwa pastor. Ndimubabare ngo muvuge ngo muturirimbire indirimbo imwe. Gra. Imana igumugisha. Twahuye nabo ejo bundi bama bahagarara mu muhanda, sinareko naruhana n'abami bama turamusa. Ese niki ngo tukubona ngo kuri TV. Bose none muri abandi barambura ngo na pastor Rugero. Ukuvuga ko nemeye kubitsa dukora biza bigera n'ahantu. Rero Imana bamugisha. Nukuri bitsa dukorera hano. None se ko biza bigera mu Buhorande, abo mu Buhorande bakatubona bakatumenya. Ko barongorerana indirimbo baririmba hagati aho abadiyakoni muzandike isekeye dutangira Imana.